you na uhwaye fe ewo mrasebedwem after President State of the Nation address na me hwe wanim na wo interviews ahodo na am say wow. So what does it make after minim say wo chen Ghana just about 3 years? Coming November you will be older than Ghana for about 3 years. Me are right? We're right. And I say Ghana did 66. Ghana did 66 and you are 57. You are 54. You were born 54, 1954. Yes. And Ghana see 1957. Until at least by November 27th. Ghana 3 years. Yes, by November 27th, which will be your birthday, we Ghana 3 years. Nyameya Duma. Rather the Chayania. I mean, 60. Inshallah. Yes, I like that. Inshallah. 66 years on, Ghana. Ediana Abeka said, ma in the role of national development. You'd bet me the Akaima. Medicain, Achia, Moye, Juma, Ewo Akuma, FM, Yana, Maboma Basso, New FM, TV, Maboma Basso. Na etie for this year etie mo da no so me bo ma baso ti say radio ni TV radio etie ni TV hwe no ni nyina kire ye ne ma bebre ma ye hunu de ekoso ewo oman no mu na eneye enkae da ma nyina me bo man nyina so abaso me ma man nyina all over the world ayiko sana Ghana ma ye de aye nwum bebre ye bebo ya baso ama ye hu ayiko na fe onim se ma de ye busua ye demu no ya na ma ho bo mo modern adwuma mu o motherhood o aware mu o bibia de ye mu o ma ni glue ana starcher de ka busua bom Sabusia, uni oba penye, and now uni penye, and meanwhile, refer most of the time to about Tampebi Ofia, or better Bibia, Edimu, Asemsia, Onini, Bibi, and Nijeba, Onini, our Eba, Onini, a Bibia, and Ma, Edimu, Cotonepa, O Fanny Quia, and Ma, Akuma FM 87.9 holders no ma na boabo anu me nya aduane die e be ma no do phone kese no ne koko ne ade ba no baye no ma na ye ho adwuma te be bo ye nyina baso ma nwuma ye no dosu o fa no poto kasa mu ameka se ma no ye add value so ye add value to life. Yeah. So babia ofreno ochre na jonjo ajine mudo 87.9 emudo pa na otie so a eye inhira na adom emaw na ye fa ne se ne enkaye dai eye ne emema nyina na edi dai o se yen aye krokro ehu de eso ye mema na enua mema na ye kununum na ye mema ene ye enua na ye namfonom no omso ka ho bi ene ye bo ma abaso ama ene no edimu na encha kwa no trade ampone da na se so my Ghana ye 66 years na ye nyina etumi hu se man ehun hia ye to nyu bi se ma man hia ehun hia so na fa ye nyina ye fa akoma baako opepa baako ahoden ene nimdie ne emfa ntare aban achi na Ghana emfa ntuma pa emfra the man say basa amria edi mu akotene pa wo hwa man kasa da bia kasa okodwom wo eno na hu say economy no e man na ye barometer ana omo na ma temperature so ukona unya anobaye to ebe fi a e ma adawoma edwa ye di da bia ekodi dwa da bia be no aduane de e ma so ensitemu a ma so di akotin wo ukọ banka ma na dọọso bank adwuma ma bebre teacher for ma bebre gum sabe wodu oni to ma so a ewie o pay enti gidi se ma de ka se boy abodin a
yen ka say enchine nkamfo no ho na le kamfo yen aye ho ai moye de ho adanse pa de ka no no kre enti e beda mo so ase yes the radio stations ni TV stations ni nyina yeah Emma program e bo ma ba so pa enti ma o studio ho Emma mo no mo ye adwuma nyina especially no me san bo ma ba so it was it bo ma ba so papa mami misa se Ghana di 66 years Emma so me ko awon mu Emma ne bre yesu yewura wo ha mu ka 83 ba ye kom Emma na ebre because ejabe me okoyire mu obenya bibi wo be ka se oh my Ghana where we are now ye do hin na marginal pain a ye betimi aka se mi gidi se Emma nyame ne edu 87.9 Kumasi titru first rank Emma koton ye ntoma na efie japade ene egudi ene de ahwe nkora o school ena mampanyin na adoda nkwa ada roma free SHS ohiani babeko sikani babeko eyi the biggest burden so my aduonu kra no obi a mebisa o saa de na o ma aduonu o mo nyina adu school so a o mo beko na akodi free eti bi gidi se wo hwe hye ya ya hye ene sebe ye hu aho kyere pa no 83 dia wo kan bi no ho na o mu susa na o mu nim aduane kra na bi ni ho na adisika koto o mampanyin na adoda nkwa akufu adawo 87.9 Kumasi a great policy said the buy ene nyame adawo ma no ba ye oto ni nsuo gu so ma ye na ye de irrigation so support o ye aduane shorte ukodwoma de ope ya wanu ye ode na peto twa wanu mu a ende wa wasem shortage bia ni ba bia petrol yenku ukura wo simple a de be so no na wato na okọ aha aho kire kora wa abo kire no enya asem ketwa UK omo Emma shop ye the order ba enche 1 or 2 weeks ago ukwa otimi ntobi apan no me no kora je so to ba ko tomato vegetables era Ghana bidi egu ho ukura de kura wonko a duane so Ghana aduane sebe tomato titru aduane efo eti nyame na ehira ye no ama ye leader o abadaye eno me gidi senne me pesa yema nuanom maiwa eba esua bibi firi mu a Awurade adom mutimi de mu ho asi ho Madam Cecilia Abena Dapaa from MP and baby oba bedu ye wo ye maame no mpanimfo awdo. In fact, I am happy Cecilia Abena Dapaa ye share this action affirmative action bill. We are worried said that they be seen the intimate and no de sane sister kan spousal rights no me ade no any affirmative action ma ye yo ntino na e te sane a me say sane o kan call parliament no say enya favor ho affirmative action me koye caretaker minister or gender no ya ye ho adwuma e san result ye ma e ma from feed sane o kan ene ma more experience or a master mooning na obi ama na input as you see mgidi say new minister wabam enche enu say no so de kwa e bompa ye say no so enko ka parliament na be because that no speaker ka so mo twen it is nyankopon say e betumi dey go through the processes na enu so no ya he say no dey be ya because I was said my worried because sabe yeah de be fa ne sebia sebio wako suku ana bibia but I was say fight ba man nyina ama man who say yes e ma ba ye be dwene ma ho me ma no so enya ma ho adwempa no mo so support all these bills na it been passed and they here pa okay. So adana ye beka de atwa to a kire Ghana ma nyina etie enenwumre.
Yeah. But you Yeah, I wanna wakasa. Me pesa ye wrap up. I mean tio. Bijiri say ye binyamre within the week oba kumase ani atoyebo ase edi sanitation ministry edi Hong Kong ba na de ma ho nkomo ne edi enti. Bijiri say de sane me kan no ye bebo mo nso abaso. Yeah. And the TV ni radio stations nyina ye bo mo abaso ma dedicate day no ama ma e da o ma se. The best say families no and so appreciate a ma. Now mine no so no. Okay. Yen nwene ma ho. Obia bibia ye bia no yen nwene e ma ho. Ye ye yo because oba ho tono a. Enye ye ofa ne ye nana Dr. Kweja Akwa kan ye so utreni oba utreni kuro utreni we ya say eye no kre e ma badaye ne humobra ye wo no ene adwuma etumi ye no ebotra ye wo no a ye de hwe nipa eso na yetumi de dandan na emu no eye ne ma esombo pa enti na ye bom man nyina baso yen anya me de asisi baabi ye boy abaso omo ba ye bom abaso the girl child ye bom abaso so omo nya adwuma pa na omo mfa suban pa na omo hu se wiase no onyamesuro adwuma den ene suban papa ene de ma ebedru baabi a but anezi mami misa say as we speak ede na ugiri say Ghana ma yetimi nya ebeboa ma meya tumpon are we okay? Is the future of a Maya Ghana in totality or my no in the right direction 66 years on after independence? Me did say Sunday Aminia Betty Kai. At the end of the day, yeah, encourage the youth, no, especially the females. Say, Omo, and so me so a manual semumu. If I know be an a pet, say, Obenya Wada, dear Bemu. But Omunya Wenije, because I also am Saminia Catano, CPP for home, other smaller parties in the beer, or more, a man be all. Yen na yen come home sama. Sane kan and your politics at them Ghana year. And nunti and I can win now. Who can be said, man, no, we almost no ade. And no, your category be a to okay. Any a war almost politics, no, almost so ever. Any a war a man one. Sabio, school calling rainy moons, any politics, a kunu cravy, and also. And now be all crowd call school crash or any politics. Come. Nina come piano, a ma. Me did it a baby a petty druno. I was say a man so bois. Na quine bui, na manu at the position, sir. Ye de ma warm. So, because some man yourself no easy. As I speak, tell me, I can't. Yeah, bring one at the bedroom, no, that's being sacrificed here. Yeah, hunipi. Omuka Sabio, Soko, Debbie, Ubem challenges to home. Nina, also, we are a friend, a patient. Now to me, at the feet of people like I almost experienced Kakrano. Now, so the Bebo Bra. She said, Democrats na ya fano. Can be mamin can be. Chirewajin, I mean, Chiremajin. And no, and any idea was a mupi. No mudo. And more my Ghana because you increment or send him as she say na more a man participate no more no so any access to positions are on between a decision making a be affect inchirima eti e de ya krado say oba bia wa na dwen so person for politics mu no ye bebo ano I see oba bia o person osom no experience anya media chair no yes ye be share eti no sabio ye ntrobo bia na ma ntrobo no ma so ye CPP ana MPP ana NDC oba yo ba eti ne e ma fa hye ya ye de na de dwendwen ho se ma ye nya nuru ne pese ye duru no eti enkode ne adwumaden na wo se ye se na ye duru ba bi no kofos ba be so mu wa akire na nkofos so mu wa akire na ye chain na ma e kosoro
I see. Na da chi bi no se na ye ka no ba bi abedi o mampanyin oba bi abedi o mampanyin abedi echire na ye fa ne se e bi a ministers ye tena e mu 5 year ma mu 5 year ma ne nyina ye possibility. I see. Eti nyame na ye sere no se e kwan no buebu a ma no so nya available e bo ho a o se na me kan metimu bi ni kunu pese bi oba be politics na busia for pese oba politics ono amu nso so ye reluctant to do politics no so de e to one che mo iti no na so mo tia se yes e da ho bete me ma no no be pre. I see. Eduru ba bia na ye stress be bo ho e ma manko anko even cry manko akra kwa competition na na election no a ne so ye nya so ba na be ba. These are all factors the political parties no e discuss here e be boa iti ma de be pet eduru no ye nya nu ho. I see. Na minti de nkode beduru Ghana de ma ye bi papa on say ma added value no me kan ye no ya ye quantify o data mu no ye nhihye batabe oba o fi o ye adwuma be 10 ebom akatua bi ani mi wa bi onu ko jina akatua ko sa de be bo fi eti so many things as we cultural setting no so e ka ho e boa yen so duru ba bi a na akoye se rose wo ya cheche e ma ni mema ni nyina no ye behwem ne ahwe ne ye wom ne ayi na na ma ye twekọ akire ne de ne eja ba na de ma no mu na muska wa Ghana ha na de we de ya amen enya ho and the man was still Ghana. But and this is the ending pass away crap political position wa Ghana how we all ba. Oh, ya ho a nti ahobrasie mu no ye de ye adwuma. Okay. Sene minu ya kai no ye de ye adwuma amama animu ate. Okay. Am ye hu so ba so utumi ye adwuma be ma so utumi ye adwuma. Okay. Nti sene ye kai ni nse nchirima no so ba be ye more than what we have done. Okay. And that's why I was. Okay. Madam Cecilia Abena Dapaa, and we are more than grateful, and we're proud of you and many other women. Mona moboa my Ghana and Koso. You be din komo achiri. Na minshira. That's it. Da jenso when you dey amaye. Okay. For Madam Cecilia Abena Dapaa and